Dlebe ngize nendaba allegedly uyabona lento ye expropriation bill angaze ngikhulume ngayo ngoba zange ngifunde okanye iact ngoba phela isayiniwe futhi sekuyi act angaze ngikhulume ngayo ngoba bengakaze ngifunde angiyazi nokuthi ikhuluma ngani mina the only thing that I know ukuthi Section 25 of Constitution is one thing that needs to be amended with all the sections that are associated with Section 25. Anything that attributes to Section 25 needs to be amended. In fact, anything else must be cancelled and amend Section 25. That's what I always say. But uma sengizwa khona oke wakhuluma la wathi lento yale expropriation bill has nothing to do with us taking back umhlaba anyway we feel like taking back umhlaba. But it has everything to do with the government having the powers. Ukuthi they can just go uma befuna something la wakhe khona wena ebese bezokususa bathi bafuna something la ngaphansi. So kuyabuya lokhu ukuthi njengamanje la eSouth Africa ayikho iprovince elwiswayo njenge KZN. They try everything, they throw everything ku KZN. But kunobaba nje ohlakaniphile abathi unqamalana oyayethi akwehliswa imimoya kungaliwa nabantu. So bahlula nje ngelinye ilanga ngendlela eright, hayi ngempi. So ebese ngempela ihlala phansi sibamba umthetho. Iyalwiswa iKZN ngoba kunomhlaba wayo okhona lapha eKZN ongaphansi kweNgonyama Trust akathi uHelen Zille uthathwe ngoba unonilo leyamhlaba angeke uzophathwa abantu abamnyama izinto engazilutho ezingafanele ukuphatha umhlaba kumele uthathwe abelungu. So ukusayinwa kwale bill le elokhu nibanga umsindo ngayo nithi akumele isayinwe kumele isayinwe izonisiza nina angazi kwasha kwacima nina abantu abamnyama angazi izonisiza ngoba it's not about you. Lo muntu obekhuluma leyanto ukuthi le bill ukuthi angisakhumbula ukuthi ubani ukuthi le bill is about ukuthi uhulumeni abe nama powers ukuthi akuthathele indawo yakho ngokuthanda kwakhe ubeqinisile ilento abafuna ukuyenza ke lapha eKZN. Angazi emazulu akithi ukuthi ni ready yini anginazi akithi ngihlale ngikhuluma ninginbox la nithi akuliwe makuliwa naba ke bafuna ukuyidla ke Ngonyama Trust okanye umhlaba lo ngaphansi kweNgonyama Trust basayina lo doti nje ngoba bayabona ngithi manje kunale nkulumo ekhulunywayo manje ukuthi isilo sifuna ukukhetha omunye ngapha kwa MK sikhansele ngapha kwa IFP ukuthi kube umuntu ozophuma ngapha ozokwazi ukuzobamba intambo la ekusincediseni. So impiningi bafethu uyabona nje thina esihlala every day imqondo yethu siyisabalalisile sibuka izinto zonke ngendlela ezenzakala ngayo yabo. So njengoba ngisho nje lento ungamangali kusasa uze sekukhuluma sekushintsha ukukhuluma uyabo lapha kwiNgonyama Trust kulo yamhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust ungeza sekushintsha ukukhuluma ngoba belokhu beyizungeza lento cabanga ukuthi mhlambe mangabe kusheshisa indaba ukuthi ahlale esihlalweni kusayinwe yonke into inkosi isilo samabandla lapha uMisizulu kaZwelithini kuyoba ismooth sailing ukuthi uthathe kumhlaba lo ngaphansi kweNgonyama Trust kodwa ngathi akwenzeki. So manje kumele kwenziwe amabhili azokwazi ukuthi abasize kube lula ukwenza lokho. So mina ngithi angazi mazulu akithi ukuthi are you ready
Hey wafethu ake nihlale nanihlole nayi indaba. Ihloleni madoda yabo, ihloleni. Ihloleni madoda indaba.